When there's no one there to catch a fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. Ćao! Ćao! Upravo se odigralo peto kolo međuokružne lige timov za seniorke. Razgovaramo sa kapitenom Danicom Đokić. Danice, ćao! Kaži mi kakvi su utisci, ko nam je bio gost i kakvim rezultatom se završila ova utakmica? Utisci su super, gost nam je bio OK Timok i Iz Zaječara? Da, i treći set se završio sa 25-20. Dobro, a utakmica? Utakmica je bila super. Rezultatom 3:1. Da. Šta se desilo u ovom drugom setu, kada je odbojkaški klub Timok iz Zaječara i uzeo jedini set? Šta se tu desilo? Pa malo smo se tu zbunile i nismo baš dale sve od sebe. Kad su servirali protivnici, bilo je malo jače nego što smo očekivale, ali uglavnom nadalje sve je bilo super. Bila si fenomenalna i u ovom narednom trećem setu i u ovom sledećem, svaka vam čast. Šta bismo izdvojile, koga bismo izdvojile, koji moment biste izdvojile u ovoj utakmici? Danice, ko je za tebe bio igrač ove utakmice? Ko je najbolji igrač, ko je tvoj idol? Petra Milanović. Jeste, Petra je bila fenomenalna, ali drugi devojčice su bile takođe odlične, igra je bila na visokom nivou. Publika. Neverovatna publika. Sa svim tim navijanjem i to baš su nas ohrabrilo. Imate ogromnu podršku devojčica iz mini odbojke, devojčice 3. i 4. razred. One su onako baš organizovane i odlična publika. Jedan veliki vetar u leđa, ali tako? Imamo još nešto da kažemo, a to je da su iz naše grupe smečevi bili stvarno dobri. Pogotovo Petra Milanović je nekako najjača. Imali smo i Andreju Lučić, Deu, koja je imala odlične servise, je li tako? Da. Njoj nije bio potreban ni skokone već od mreže. Jeste. I šta možemo da poželimo tvojim saigračicama, tvojim drugaricama sa nadalje? Ja mogu da im poželim da budu ovakve zauvek i da navijaju za nas i da nas podržavaju kao i uvek što je bilo. Hvala na ovom razgovoru i samo napred. Ne, ovo nije bila Danica Đokić, već je Nađa Nikić, kapiten našeg mini odbojkaškog tima. Reci mi, Nađice, osim što ste sada navijale fenomenalno i organizovano i došle ste ovako opremljene, reci mi kakvi su utisci sa mini turnira koji smo imali u Boru? 6 utakmica, 6 pobjeda. Utisci su super, ja sam se odlično zabavljala tamo i potrudila sam se da je za tih 6 pobjeda da dam sve od sebe. A tvoje drugarice? Da li misliš da su i one bile odlične? Odlične su bile isto i one kao ja, dale su sve od sebe što su mogle. Jeste, bile ste organizovane, je li tako? Znale ste šta radite? Slušale ste trenera, je li tako? I reci mi samo, kakvi su utisci sa tog turnira? Kako ste se vi provele tamo na tom turniru? Sigurno ste pričale posle turnira međusobno. Da, super smo se provele kao i uvijek. Vas čeka još turnira mini odbojke. Radujete se tome sigurno. Da. Ja vam želim svu sreću. I spremamo se. I spremate se? Bravo.